Impanuro TV. Kwa sababu sisi ni wana. Kubera ko twebwe turabana. Ndio maana nimeona hapa kuna uhuru wa kuabudu. Niyo mpamvu nabonye hano mu Rwanda Kuna bisanzure bwo kuvuga Imana. Kwa sababu kuna nguvu kutoka juu. Kubera ko hari imbaraga kuva hejuru. There is a freedom from above. Hari imbaraga zituruka hejuru. Asifiwe. Imana ishimwe. Nasikia kuminua Bwana na kumtukuza. Ndumva twazambura Imana yacu. Akina mama nawapenda. Mama nawapenda. Arabakunda. Na ndio maana nimependa kuja mahali hapa. Niyo mpamvu nahise kujua hata huko Kenya kuna wamama wanapenda Yesu. No muri Kenya hari ababyeyi bakunda Imana. Na kama nitapata nafasi ningependa kuongea na nyinyi kidogo. Nuko bidashoboka nilipona mwanya wo kuvuga. Kwa sababu sisi ni kitu kimoja. Twese turi kitu. Amen. Amen. Na mumekula vizuri. Murya neza. Rwanda ni igihugu cyiza, murya neza. Kwa hivyo mna nguvu. Mufite imbaraga. Kwa hivyo tukisema Bwana Yesu asifiwe, uitoe huko ndani na utoe kabisa. Asikie sifa zinatoka ndani yako. Kubera ko murya neza muri mu gihugu cyiza, ni ko uwikiriza ufite n'imbaraga. Kabla tuseme Bwana asifiwe, hebu niwaambie. Mbere ko tuvuga ngo Yesu ashimwe, reka mbabwire. Katika kanisa la Covenant, mw'itorero rya Covenant, tunaamini kwamba twizera ko watu waliookoka wote, abantu bose bakijijwe, hao tunawaita priests. Abo tubita abatambyi. Kwa hivyo tunaamini in the priesthood of all believers. Twizera ko abizera bose ari abatambyi. Na mimi ni priest. Nanjye ni umutambyi. Na wewe ni priest. Na uri umutambyi. Na mumetangaziwa kwamba mimi ni kiongozi wa priests. Bababwiye ko ndi umuyobozi w'abatambyi. Kwa hivyo sasa nikisema Bwana asifiwe, kuri ubwo nimbabwira ngo Yesu ashimwe, kiongozi wako anataka tumsifu Bwana. Umwami wawe arashaka ko tumushima. Si basi umfuate tu tumsifu Bwana. Sema mbona ugomba kugushama agategeko ngo tumushime? Kwa Kilwanda tunasema Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Ashimwe. Asimwe. Ashimwe. Hiyo haitoshi. Haleluya. Tuko sawa? Mko tayari? Yesu asimwe. Amen. Yesu asimwe. Amen. Yes, sasa tuko sawa. Nashukuru Mungu kwa kuwa katika nchi yenu. Shimye Imana ko ni mu gihugu cyanyu. Nafurahia Bwana kwamba hapa tunaanza kazi nzuri. Shimye Imana ko dutangiye umurimo w'Imana mu buryo bwiza. Nimependezwa na nchi yenu. Nashimishijwe n'iki gihugu cyanyu. Kwa hivyo baada ya hapa, nyuma hivi, najua kwamba nitajipanga kuja kutembea vizuri. Nyuma hizi nzagaruka noneho gutembera. Nikamwambia nilitembea dunia yote. Nagiye nagiye mu bihugu byinshi. Hata huku kwenu nilitembea. Naho yarahageze. Nikaona watu warefu sana wazuri. Mbona abantu barebare beza ambao wanapendeza, wanatengeneza nywele vizuri namna hii. Ngo basokoza neza, ngo bishimishije. Walepo kweli, ngo beza cyane. Ambao they don't preach themselves kuwa weupe. Ntabwo bakenera kwirirwa bishiraho ngo twa make up nake niko mu twita. Nikatembea kwa wazungu. Njya mu wazungu. Nikakuta watu weupe ambao hawana hata sehemu nyeusi mahali. Nsanga abazungu ahantu badafite n'ahantu hirabura na hato. Hata ukikaa ndani ya nyumba hakuna haja ya kuhakisha taa. Wicaye no mu nzu ntabwo bikeneye ko ntabwo bikenera ko rinda gucana. Lakini hao wote, ariko abo bose, nikaenda Kongo nikakuta watu wafupi. Ngeze muri Kongo nsanga abantu barashya. Wazuri hata ukitaka kukimbia nayo unakimbia nayo ukiwa umebeba. Ndio wakenera kwirukanga nawo bajyana wabajyana. Lakini hao wote hawakunipendeza. Ariko abo bose ntabwo bashimishije. Sikuona hata mmoja wa kukaa na yeye. Ntabwo nigeze mbona numwe twicara. Sikuona yeyote yule ambaye anaweza kunifurahisha. Nta numwe nigeze mbona wabasha kumushimisha. Nikakutana na msichana mmoja. Nzagura n'umukobwa umwe ambaye anaitwa Mary Waithera. Nzagusanga hari umukobwa witwa na ndiye huyu. Mke wangu. Uyu ni umugore wanjye. Mama wa watoto wangu. Umubyeyi w'abana banjye. Ambaye tumekaa naye miaka 33. Tubanye imyaka 33. Tukiwa pamoja. Turi kumwe. Amenizalia dume 4.
yabyariye amasekurume ibimasa bine abahungu bane na warembo wawili n'abakobwa beza babiri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe cyane. Vijana wawili wameoa, abakobwa babiri abasore babiri barashatse, na mmoja yuko high school, umwe ari muri secondary kijana, alafu kuna msichana ambaye amemaliza, yeye ni mtangazaji, hari undi warangije ni umunyamakuru, na tuna kijana mmoja. Dufite umusore ukiri mutoya, mtoto mdogo ukiri mutoya. Kwetu ni kwa ajabu, na mimi na yeye iwabo haratangaje, na ujue ni mtu wa ajabu, nawe ni umuntu w'igitangaza. Tutapata mwingine ko tuzabona undi. Wasalimie. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nawapenda katika jina la Yesu. Amen. Nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nashukuru kwa sababu ya kuwa mahali hapa Rwanda. Nimetoka Mpeketoni. Sikuwahi kuota hata siku moja na hata mvuye Mpeketoni, sorry. Habari ya Rwanda nilikuwa naisoma katika kitabu. Inkuru z'u Rwanda nzisoma mu binyamakuru no mu bitabo. Lakini nashukuru Mungu ariko nshima Imana kwa sababu ya kukaa katika wokovu, komeza kwicara mu gakiza, kwa sababu kukaa katika wokovu yo wicaye mu gakiza, kama si wokovu singekuja Rwanda. Iyo bitabara agakiza ntabwo mwari kumbona. Kwa hivyo kunao cha kujivunia kuwa katika wokovu. Kuri ubwo hari icyo wagombye kwirata kubera ko uri mu gakiza. Ningetamani, nagombye kwifuza, hata singewaza, lakini kupitia wokovu nimejisikia niko hapa Rwanda. Ntabwo nabitekerezaga ariko binyuze mu gakiza niyo mpamvu ndi hano. Nashukuru Mungu kwa sababu yote ndiye anaweza. Nshima Imana rero kuri ibyo byose kuko ari ishobora byose. Kama jinsi mmesikia, huyo ndiye mume wangu. Uyu niwe mugabo wanje. Tumekaa naye miaka hiyo yote. Twicaye imyaka yose. Kuna kitabu moja kinanisaidia. Hari igitabo kimwe kimfasha. Zaburi 23. Zaburi ya 23 inaniambia Bwana ndiye mchungaji. Yaba Uwiteka ni umwungeri wawe. Na sitapungukiwa na sinzakena. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Kujua Bwana akiwa mchungaji wangu, Imana ibaye umushumba wawe cyangwa umwungeri wawe, sitapungukiwa na kitu. Ntabwo nakena. Ni kwa sababu ndiye ananichunga. Kubera ko ariyo indinzi. Ukiangalia kama kule kwetu tuna mbuzi na kondoo. Iwacu tugira intama n'ihene nyinshi. Na hata ng'ombe. N'inka. Na zile vitu ng'ombe na kondoo. Ibyo bintu byose. Siku ile nitafika mahali pale nyumbani. Hari igihe nzagira mu rugo. Nikiita tu huwa tunawaita majina. Tuzihamagara mu mazina. Watasahau kama ni mbuzi ataname. Utajua mahali. Niba ari ihene mama. Utajua mahali alipo. Bwana asifiwe. Uhitumenya biri. Nani kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu. Kubera ko Imana ariyo mwungeri wanjye. Anaponinenea msikia sauti. Iyo mpamagaye bitano. Na siku ya leo. Nanjye uyu munsi wa none. Ningekuomba Bwana awe mchungaji wangu. Ndakwifuriza ko Imana ikubera umwungeri mwiza. Tafuta makao. Shaka uturo. Maana kama hutatafuta, kubera ko shetani atakutafutia. Nutashaka ubuturo Satani azagushakira uturo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Ihida nikinyu weliri melile taduko mana hapo napotea sasa. Nitatafsiri kidogo. Sawa. Nataka tuwasikie sauti kidogo maana ni muhimu. Ihida nikinyu weliri melile taduko mana ke yana ya twake mwau ya doitu emo kolelero limakanya siadi aitiko motiga anyuya na ikaro aye nyana ye tadu mwawela na wakomanie kumwethera jana mwiriku wakuya nekuya nare yuru likure uturu netheru Daudi ya etwa tumia ningaya ya kuiganira niundu wa umwiria kiraga yulia iria mebaraini nena matigo na mutumia wake na inyera ingaro na igeria na inya tondu mwawetha na ruako nekumwethera jana mwiriko wakuya nekuya
biravuga mushake ubutunzi. Maana kama hutatafuta, kubera ko mutabushaka, shetani atakutafutia. Satani azabugushakira. Tuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Dufite umuntu witwa Daudi ambaye alipewa wanawake wengi na Mungu. Yahawe abagore benshi, lakini sababu ya mwili wake, kubera irari ry'umubiri we, akachukua mke wa Yulia, arangije nafata muka Uria, na akaua Yulia, arangije yica na Uria, ili amchukue yule mama awe mke wake, kugira ngo afate muka Uria abe umugore. Kwa hivyo wakati huu ni wetu wa kutafuta makao haraka haraka. Urugo ni igihe cyo kugira ngo kama hatutafuta shetani atatutafutia. Ntabwo nitutamushaka Satani azamudushakira. Jehanamu iko, Jehanamu iliho, na mbingu iko, na mbingu iko, ijuru liko. Kimbia tafuta, hunga ushake ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Tutaona nini dakika hizo zingine? Na mbarikiwe sana. Karibuni sana kwetu Lamu. Impanuro TV.